Kako to često biva u zapadnim medijima, o najsramotnijim činjenicama se izveštava tek kada se više ne mogu sakriti, ocenjuje Kiril Streljnikov u tekstu za RT International. Po pravilu, tek kada se uz brojne ograde, izvinjenja i izgovore iznose neprijatna priznanja. Ove nedelje Međunarodni monetarni fond objavio je izveštaj u kome se iznose zakasneli zaključak da se ekonomije vodećih zapadnih zemalja, koje predstavlja G7, neprekidno smanjuju, dok ekonomije BRICS-a, koga čine Brazil, Rusija, Indija, Kina i Južna Afrika, ne prestaju da rastu. Zaključke MMF-a su odmah uzeli na zub svi vodeći zapadni mediji, ali je bar jedno postalo jasno. Bilo kakva triumfalna zapadna predviđanja o BRICS-u, a posebno o Rusiji, mogu se baciti u smeće. Zapadni eksperti su 2007. objavili izveštaj u kome se tvrdi da ukupan doprinos BRICS-a svetskoj ekonomiji neće biti uporediv sa G7, bar do 2032. godine. Ponovo zapadne ekonomske projekcije nisu uspele. Činjenica je da su zemlje BRICS-a po doprinosu u svetskom ekonomskom rastu dostigle G7 još 2020. godine. U ovom trenutku brojke, čak i ukoliko se njima kreativno manipulisali ovakvi stručnjaci, pokazuju da će BRICS do 2028. činiti najmanje 35%, a neki izvori kažu i do 40% svetskog BDP-a, u poređenju sa 27,8% koje će ostvarivati G7, navodi Kiril Streljnikov. Zapadni analitičari koji samo ponavljaju želje globalne duboke države upali su u sličnu zamku u procenjivanju ruskih perspektiva i uticaja na globalnu ekonomiju. Od početka prošle godine Rusiji je uvedeno više sankcija nego bilo kojoj drugoj zemlji u istoriji, a na zapadu su sa nestrpljenjem čekali da se ruska ekonomija pretvori u prašinu. Uostalom, njihovo samopouzdanje je bilo takvo da se neki analitičari nisu ni zamarali brojkama. Na kraju krajeva, benzinska pumpa sa matrioškama nikako nije mogla da izdrži kombinovanu ekonomsku moć prosvećenog zapada. Predviđanje je bilo krajnje jednostavno. Rusija će ubrzo biti nepovratno uništena i to najpre njena ekonomija, a zatim i socijalna kohezija. Uobičajeno već nekoliko godina poređenje ekonomija Rusija i Italije sa lažnim tvrdnjama da ekonomija najveće zemlje sveta nije ništa veća od ekonomije zemlje koja proizvodi testeninu i pice. Sve je bilo zasnovano na pojednostavljenim merenjima koja ne uzimaju u obzir kursne razlike i precenjuju uslužni sektor zasnovan na dugovima. Međutim, nešto je pošlo naopako i na zaprepašćenje zapadnih prognostičara Rusija ne samo da nije poklekla, već je odbila da se povinuje njihovoj volji. Ponovo je potvrđena pozicija zemlje kao globalne energetske supersile i dodata joj titula globalne i prehrambene supersile. Prognostičari su počeli da upoređuju svoje proračune i došli su do zaključka da su pogrešno računali, navodi Streljnikov. Kao rezultat toga, nedavno je ugledni američki National Interest objavio članak u kome se iznosi zaključak da poređenje ekonomija Rusije i Italije odaje očiglednu nesposobnost zapadnih stručnjaka. Ukratko, koreni te nesposobnosti ležu u metodologiji poređenje ekonomija prema nominalnom BDP-u, koji čini ukupna vrednost svih dobara i usluga proizvedenih u zemlji tokom nekog perioda. Svemu tome treba dodati i ključnu ulogu Rusije u snabdevanju sveta energijom, vitalnim prirodnim resursima i hranom, da ne pominjemo njen uticaj na globalnu bezbednost. Nisu potrebni zaključci najpametnijih svetskih analitičara da bi se razumelo pravo mesto Rusije u svetu. Ne tako davno Međunarodni monetarni fond je prognozirao ekonomski rast Rusije od 0,3% za 2023. godinu. Možda bi trebalo da se zahvalimo stručnjacima i da ovu prognozu pošaljemo na isto mesto kao i sve ostale. U međuvremenu, kako zaključuje Streljnikov, bolje je da Rusija pobeđuje u stvarnom svetu nego na papiru.